Kalau indah hujan hari ke Ustaz, panuh musajid. Itu tadi. Sebenarnya hujan kau hujan santan kan. Hari nan hujan santan batu duang para sipului mendaki buki kue balu. Menurun bancah raga-raga talayang pandang baki haji tersanda tangan ke kalamai. Malatuih badie pisang gadang terserak peluru onde-onde. Mengabui asok sagun tagun. Tagak bendera kue sapi mendarui oto lamang panggang. Baca kak katan jawapam tabungkuk lari tabuang kopi. Duduk menangis sari kayo bangkalai ambo menangka menyudahan. Jadi ambo disuruh berceramah. Mudah-mudahan apa-apa ibu nan datang di musajid ko dia gih palo di Allah sebanyak titik hujan. Amin. Ya Rabbal Alamin.